En tout cas, Kalouza va te barrer yandi mikolo ameka bakilenge caméra. Beno fini la image ben ngona propre, propre. Image zanga li kwanza. Soko lingi image na za li kwanza te, donc faut trouver Carlos Kalouza. Donc rien à dire donc c'est fait ça constant. Il y a des Bukeli, il y a Laurent Makema. Chenino Massa. Joël Killer, Tom Anissa. Kafwa Kumba numéro 18 dans le Bumbashi, Kodonde qui est le Bumbashi. Et à RDC à de numéro Némangoré Compressor. Gino Kim de 3 chemins, Ligue marqué au voiture épelée et armée. C'est quand même par le lot. Héritier le col. Tonton la main. Bobo la main. Major Bettina Amoura, qui jouait le meilleur, Julia au panier de Cossier, Henri Machi, qui jouait Chele, Envoy Adam, Papa Kiberni, Joe et Patrick Delani. Henri Mohamed de la Saka, la réunion de l'île boutique d'Alpima Porta Nova, Papinga le super riche. Simbani, Frankie Kibami, F. Lumière, Envers, Loboda, Namatali. Maman, Kalou, Maman, Kenda, Samla, Fujimai. Donc, il veut tout mourir les bébés. Dieu Kapaya, Dylan Kapaya, Patino Béba, Monsieur Bleu, et présent au Mokamba. Trésor, nous, on avait malade.
Les Barclay, China Benza, Chires New Glass, Camionnette Yangola, descendant Simon Kimba. Oh, vous ne vous commencez le complément sans encore. Surtout pas la bataille. Vous autres avez, vous avez. Quand vous autres présentez votre sacrifice. Tu étais la fête, ouais? Kabunako? Et de répondre. Kabunako? Ibuna. Kunwa na mve, kuzo za ve, mekaya sasa kunwa na ngemo sikili kunwa na peke ka ngemo si. Yebi omtekilao. Tu étais dans 15 veut pas d'amalmo là. Tu respecter ma protocole, tu respecter mon Dieu sur la pembe d'angé. Quand même on peut le qu'il a des zones de vie on y a. Ouais? Le soir c'est qu'une piste à ligne na été tika loyer. Ah ça l'appelle gentil mais faut pas faire tout. Le temps où il s'est en mode fait si mais banda. Pour la banda macabonionso quelque part tout ça va chrétien. Bible lobby te rendre grâce dans ça et dans toutes choses. Alors donc un pasteur l'homme de Dieu à ça awa. Ah c'est la prière mais fils il y a ouverture, il y a fête, il y a déroulement fête. Au présence en Zambé et où me la carte nabiso. Amen. Tu peux si micro dans ton Zambé, il y a ça on prier pour l'ouverture à fête et tu quitter si tout au calibre des fils qui a seconde ça la biso bien. Éternel notre Dieu, Bible lobby dans toutes les circonstances, te rendre gloire et pas inayo. Tu es élevé au Zambé na pourquoi lelo par rapport ya bilulu oyo ya bana ya matadi. Tu comprendre une chose que sans toi, tu kosa le côté. Et nazo croire parce que Bible lobby là où tu es, c'est la paix, c'est la joie.
et c'est l'amour. Voilà pourquoi, oh Dieu, la joie invité au centre, il y a Milulu Oyo. Ozo contrôle, il y a moment nyoso, donc on l'exacat na oisika. Mosika na biso, nyoso ezayote. Nazo se la kimia na yo zambe, ebanda na biso uta ebandeli. Ke kino na suka. Salam zambe na kombo na Yesu Kristo, beto bondeli boye. Amen. Zambe, amen. Mettez le colon au bout. On va l'église des photos, tout que les musica, tout ça va puis la fête. Ok? Mettez que kina, mettez que kunwa, mettez que sepela. Ok? Mettez la fête. Nous avons comme nous avons dit, hey, kumba munu, aimer le bamba, les vrais mois dans ma tête. Donc les vrais mois dans ma tête, aimer le bamba, on a cassé de la cancartier. Donc, moi c'est ici. Les vrais mois dans ma tête, on a cassé de la cancartier. Président wa matadi kama ana mtu mtaka kuona bakindu wetu hivi sana tutaonesa na luzitu nyoso metaka kupresenter président wa matadi ya bana matadi parler ya Hollande bezo na mona beto wisa Richard Lufufa bezo na président ya bana matadi ina metambwisa kivuka bana inale pe mtu sana ngizi bezo na mona bolingi bomona président oyo ya bana matadi oyo ayeta sali ke to sanga na poko na lelo to lui to mona ye ba ibobo iuna na kukula maboko tukula kama maboko ndio kuprelate Ferdinand Konzo yani président bana matadi ante luka na twala maboko ngolo. On a besoin de quelque chose. Kumba nouveau même ça. Yani nde tata président bana matadi. Kumunani Ferdinand Konzo. E musu kwa pli na ve. Ngo tuba kama mingi ya. Ani kuiza pia ni mosi fe. Ana kuiza na kifisi nani musuni nani ba mianzi nani. Kumbu nani mama yule na tena bana matani kudenga maboko mama mbozi matadi oyi est-ce que vous faites la pièce nous avons vraiment les symboles vraiment comment la mine de ce pays muge sangisa bandinga sambete bana matadi uto sangisa ndinga va peut-être badinga la samba de bangala ngi ha bataki kongo l'état bebetre a vraiment be meto ma yangala la mu l'état que président bana matadi Hollande ngumona beno ngizulu beno memona bana bato France ke awa bato Liège ke awa bato Bruxelles ke awa bato Anvers ke awa ke sabeto yawe betre bana matadi bubu yai kimvuka matadi yamekokisa inane bana ya futukilaka kala metu baba na futukilaka samuna kimvuka yai yafu andaka deja kimvuka yai yakuza kuba na tamu splai yakuza kuleka tokufwa tango président Vwandaka président fait et major que son âme repose en paix tango ni bikana beto ale kimvuka sala neti yamekufwa mais façon ka ba tuba la place mutuke fuilaka batuke manquer vie na nzila ya dodoli vraiment ani bakaka mangindu ya kubandia la sensibiliser bana matadi kebeno lamuka après 10 ans qu'il faut qu'avoir la bien à faire na Hollande mais dodoli nous abaka mangindu ina amba nadia ka kulamusa dia ka bana matadi beno lamuka beto futuna kimvuka fotikwana alors
beto kozasa la première réunion ya beto beto assistere beto na bato ya Belgique na bato ya France Rwanda na bato ya Allemagne beto kozasala ina voandaka élection beto kokilaka élection mosi yekwani na tango ya fioti donc provisoire comité ina voandaka ya comité provisoire bao metambwisa kimfuka yai pendant une année. Est-ce que tu as yoka? Oui. Donc na bana solo balingala mais on dit biso tango ngene. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Batuina beto sala comité amo comité metambwiswa na munu personnellement façon na omoni na munu wao. Mufu andaka munu mosi ve yake fwa na mote beto beka kusomira beno batu yai tambusaka komite sa mu komite kimvuka kuma na façon tume kumina tina kilumbu ya bugu beto fikira bapangi fwanda komsa beto baka ndi na samu na attention batu futuka awa bien beto uisa na kati ya kimvuka mutamwisaka kimvuka munu mosi fe beto ke na vice président ya beto ina kila fana na mila munu anike chargé na mamu metala ya nganda relation extérieure pali ya beto dodoli panju yaki na papa tele mabamu nange yanike vice président chargé ya relation extérieure mamu nyonso metala bakontaki ya nganda kubaka bakontaki partout kukutana na bapali ya bambola ngaka yake na intu atata yaye yani pe mutuke promoteur ya kufutura jaga kimvuka samuna yabanda jaga kutambushwa na kilumba bubi yaye sababu tukuma kilumba bubi yaye betre pe na secrétaire beto ina ke simba ka ba dossier nyonso mikanda nyonso ngebe kuza sosa mukanda na mungu yemo na nefe betre na mutuke simba ka mikanda papa beto André Kalemba kutelema nani ndio kudina ni maboko yani mesimba administration betre na muntu ke lundala mbongo o president ke fana na bamboma kimfuka muntu ngomo na muyao donc dinzaka kwa ninga mwetula mambo ya mbongo yelekana na muntu ankaka betre na muntu ke lundala mbongo pangi ya beto Richard ba upeke chargé ya fête ya ntelema yangi ai ndio na mbongo ya beto kena ba betkena collège ba sage mais na kati ya bao betkena les plus sages na betkena bodila kandi yange pont entre comité directeur na ba membre nyonso donc angena statut mosi ya Zulu na ba sage tata beto papa ngita yandi na mefwanda kuna papa ngita telema ba munange oma mumekubwa na comité directeur de technique na yangi oma mugena kota mama mamwe kuna yangi na itu nani yake betoke na conseiller chargé betoke na conseiller chargé ya mama mumeta la sociale mekufwa kuna o mutuka maladi kuna ina kenda tina beto batsangu ange awa papa beto nzau conseiller nzau chokume yangi na kuna betela una nyasala kaka beteja na conseil na ketala ka mambu metala protocole Emenu Bamba yandi na
Bien, le prédiaka na conseiller na beto. Ina ketala na kudi ya beto, kifumu ya beto, ina ketala na alimentation ya beto. Mama Mimi traité. Mama Mimi va mettre la télé. Ah, yani ketala na kudi ya beto. Beto kena muntu kena ndilaka secrétaire, vice secrétaire. Bana ke kundaka ba papier. Mami nuzomba yandi na kena mandima kuna. Yandi na kuna. Betuke na panga beti na keta na ba papier ke nunduswa ka mbongo. Commissaire au compte. Papi batomene waka ngela ntele. Okay. Ah, yani. Beto kujira na bomo yani tatale na hizi. Bien, mebanza comité nyoso yao yai ketameta mwisa kimfuka yai sambe tokuba na ina na kuma na yao. Bapangi yako nataka facilite kunata kimfuka peku kumisa yao na nivo yai imvula mvimba sanke ni mambo fuanda bito tuana fe kima mosi fe kuzonza fe ya fuanda kima fioti fe mena ngolo nzambi mesa disabeto betume kuma na kinubu abubi yai pe kimfuka telemaka bana fe kimfuka yai abana matadi olang yake na structure na yao beto wizana kimfuka bana matadi yai tunakuja kutana bubi yai yake na structure nao yake na statut na yao façon tumefuata avec reconnu na gouvernement ya Hollande ministère la culture ya Hollande mesa babeto betele mutu na problème mo sufe ya mukanda na mvula mvimba yai betumesa la ngolo sambeto bomisa mambo mikanda nyoso ya fuanda na place na yao bapanga mungu kimvuka yai salamaka samuna na biti mosi kwani kaka bita beto kele beto sabisa matadi oye beto wisa protocole maintenant vous déranger kimvuka yai salamaka samuna biti mosi kaka biti na ukele beto sabisa matadi ke mama beto matadi yani ke mama beto muntu mosi vele na bika mama nane tala mama nane la utabula na mandofolo fe na tango na utuba matadi mekumaka mandofolo bapanya beto abana matadi beto lamuka beto sakisa mangindwa beto yavwanda na mosi yatuta sana samu na beto salisa mama kena kubela mama beto matadi ke maladi yakena kulomba beto bana beto salisa lanzi ngeke mwana matadi ngekota tete na kimvuka ve sosa ngekota na kimvuka mimi ngeke fuandaka na Belgique kimvuka kele mimi ngeke fuandaka na Luxembourg kimvuka kele ngeke fuandaka wapi kwenye oso kimvuka bana matadi kele yao muna kutie muna kupenda mapanza ya mtu nyoso alifutuka na nzila samuna beto nenda sete na bika mama beto plina ve ali binene basa toboka mambo ambote ngejaka ve ngeke na kufuata mbote na putu bame na mona ngeke na kusembela me mama kuna alina kutambula mandofolo bapangi makundi
te Luzolo. Lukalu yai ya ba association bana matadi ya meta na kutambula deja. So sange kota na kati samu na tabela destination. Nyeme kabikana a nyeme bikana. Ya wina muna kufutura matondo mingi na bimfuka ya betu ya pembeni ya babwana kena kukangana betu neti na bwana Belgique, bwana France, bwana Angleterre. Même on a ba délégué ba ke awa betke pesa mvofu na mutu mosi anza ba kufutura matondo bosi betke luta na mambo hapa. Comme ça tu peux démarrer beto tu me kwenda. Ina ke kina ga mekina, ina ke kunwa ga mekuno. C'est de la mine, la grande histoire de la Cuba. Nabaïna meza wa mouvé. Les vices senga. Fongi fona ga vraiment na matali sans ngeza tu ba ngeza ba. Mais na kimona matali les vices senga yage lokola bana na kwadu ti na dalias ti na pozo. Donc les vices senga meza bana parce que betu watu mesala mambo mingi na matali ti kumbo bana matali na sasa donc betu. Mais quand il y avait tout le monde tout bas, mais tout ce qui m'a fait que quand il y avait bicana na manima, il y avait bicana parce que locomotive que la coïda. Mambo même en sa tuba awa, betike awa betike usepela. Mais quand la locomotive que la coïda, train que la coïda nge kota fengege bicana. Alors ngeme ga bikana ya tala nge parce que bebe tike la kwenda wake tuba katika matadi tila nzadi ya ngisi donc ngeme ga bikana ngeme bikana eme kutakana tina disanto donc mbote ina mesa bate ani kele fena kimvuka ani sosa moyen ani kota na kimvuka samu ya pesa kimvuka ngolo ba kimvuka nyoso betume mata sala ya bana matadi yake na 2 vitesses ve. Donc, bana matadi yake mosi. Mosi na ni mutindu yeme ko na France ke kutana bana matadi. Ba ina bana matadi na yemo na baba sola débrouiller ya moniato. Mais kimfuka bana matadi ke mosi sa matadi ke ka mosi. Donc ya Hollande yake ka mosi. Façon que vous avez la beno. Peut-être le Canao peut-être ba ina zola meka betu ba levis peut-être kuiza parce que peut-être ba tumi tango ya kata matadi. Donc il me faut que bana matadi yao yai papa Ferdinand ke kunata. Donc yale na changer vie parce que quand il a changé peut-être de cousin na ba griffe. Façon de mes habits là non, les vis quand il y a changé. Donc il me faut que bana matadi ina même mona ngenge na Hollande, ngenge mona matadi. Ani s'aligner, ani kota na kimvuka, ça moi pesa kimvuka ngolo. Donc mambo papa Ferdinand Metuba yao kabe Hollanda parce que betike na bit mosi matadi yao mama matadi yao betike sola budiatisa alors betike diatisa yao na kivuka beto no surtout sika mosi samu matadi diati beto betike na Belgique batu nyonso Belgique ba ikala kivuka bana matadi donc vraiment mais c'est la mingi la façon belme Saki la maman nous awa mumvona mona tango mingi parce que vous bénissez batu na inzo mais nous avons ça ba on fait de kwenda parce que nous représentons le Belgique kuna betu banda mambo na bao le fait voir na ska vous la mekukila ça na mambo ba mais na batu nyonso bekuiza awa ya mbumule na pesa beno donc matondo Nankemba. Donc merci mingi na façon de kumina awa kusangana na kusekela na betu. Merci.
Bien, voilà, il y a Barabanzen, ça fait 2 jours, il y a Barabanzen, ça fait 1 jour et demi. Je ne sais pas si ça a été ça, on va faire la masse à un mot. Et maintenant, on a papa d'aider président, il y a l'association Akram France. Il y a des qui sont dans la toile, après ça fait il y a un mot, il y a un cadeau dans la toile, il y a France. Matondo mingi papa Gamoku. Bote mingi bana matali. Bote bana matali Allah. Betomé Kwiza na Hollande. Sur invitation, il y a association bana matali à Hollande. Betomé sepela mingi. Na mutinu betomé bokisa betomé kumawa. Betomé Kwiza délégation moi c'est vraiment il y a 9 personnes, on dit que nous avons été awa. Vraiment, il y a qui se fait qui sont rabés dans le monde ati. Voilà beto, beto na kusangana sikani oso beto kele. Yamba kutuba, yamba ni mingi be. Mekuwa ndinga ya bapange beto ya Hollande, mekuwa ndinga pange beto ya Belgique. Kima mosi kaka beto ya tuba que, voilà beto ya matadi c'est vrai. Beto kena devoir. Mais que se sentir que devoir et au bongisa yao. Mais si quand nous sommes beto kele, il y a en Belgique, il y a en Hollande. Si quand nous sommes en matadi mesangana, parler d'avoir le baka initiative au bongisa bois la beto. Il y a que les gars qui avaient si quand nous sommes beto kele, ben mesangana, quand les gens sont bombote ya matadi tu mesangana kaka. Mais tu as vous na ve, matadi kaka mosi. Yake kwa la beto mosi mais kana batukele babisanga na ba osomo na bombote ya matadi beto pesa ba ukama boko betika kuvamba na ve betika kuvamba na ve ya bwana ba leki ya bwana ba mbuta ya bwana ba kento ya bwana ba bakala ba meka sangana samu na bombote ya bwana beto pesa ba ukama boko matadi kaka mosi poso kuluta mule visisenga beto ba mais bele mo ba tumesangana na kumwa matadi beto pesa ba maboko yake samu na bombote kaka ya matadi. C'est tout ce qu'on veut. Et quand ça m'a bombote ya matadi, qui est mon subité landa avant na kélevé. Alors ça m'a poussé à bombote ya matadi, ya so ça va être sangana. Ngemona. Alors si quand nous sommes sangana, beto pesa ba maboko, beto kia bukabwa na ve matadi ke kaka mosi. Ya vanda ba sangana kumba matadi, beto pesa ba maboko. Donc ya okama mozo atuba. Donc il n'y a pas de séparation matadi kaka mosi. Voilà. Merci Moté. En tout cas, c'est fait la mini. Matondo. Bien, mais donc on va mettre la tchouka. On a représenté nos statuts à Beto. Statut, il y a où Kesalaka qui me faut qu'avoir na luswaswanu na bakimvuka nkaka kima ya tete betre maninaka na kati ya ba association yake stati yake neti constitution ya bwala yake neti constitution ya bwala ya donc mutu tubina ngeve wa association bana matadi yake na stati vebetre na stati bongene meso bien muna ubika ino na ba protocole odiatege bau ke nata beto na programme bau kanifa sipale nati na beto. Bon, merci, ça m'avait invité. Malavu Kele, Bilo me les ali, whisky, vin, muscador, lèvres, Heineken, nyoso ke le Fanta, Coca, énergie. Un skol yana kuiza, yana nzila, yana kuiza tave yuko. Donc si nila tsato kuba kima, na wama diboko contrôle ke kuiza. Madi Kele, betre luta, contrôle ke moitié de possibilité de luta ça na kudia. Bonne fête à tous et puis merci ça m'a dit la ville. Faites qu'il a continué.
mambo mingi kutuba baka fitola beti na test vous souhaitez ça la boubia beti boubia beti kuno beti na test hein baba tadi kiao ya frère voilà tatu bende bendo bambongo fe be filo no kia c'est tout bon en retard vous avez bende no mbongo fe OK mais jour moi c'est ma tête c'est la fête Bonsoir. Faites les gens continuer. Et là, dit juste quand on doit rappeler par la bataille que Agué. Et puis Agué a non plus bien. Et ça fait avoir Agué. Donc on y a dit, oh non, on va monter la classe ouverte. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit là? Il y a une question. Alors on va préparer Koya. Viens pour la bataille, mais c'est toujours la bataille. Alors, tu sais pas là? Tu sais pas que son bataille, n'est-ce pas? Viens la bataille dans la maman, n'est-ce pas? Allez, m'a trouvé, couvre-les là. Viens de dire ma barre avec les personnes pour faire. Viens de dire ma barre avec les personnes pour faire. Viens moi à dire ma barre à tout le monde. Il n'y a pas de Suisse. Allez, dis ma barre allez dire ma kabadou fait d'ailleurs coulena la casse fait allez faire avec ton bataille tu nous appelles les enfants mais il y a kuba Mungu akubia hii dakika chance dakika kurudia nzambi batu mingi wanaanga na programme ya Mungu yai mais allez ya uvi alors engena mungu de baka chance ina de ma ele Mungu yai kanga meso de sabila diga maja yai bona nzambi kanga meso nzambi metubana ngemi asima umwana kulumba kubu ya itanzania azave kaka kiende kwandi na zula beto ya kubu ya kutuma ele kubu ya na bapansa beto kedati ya tubaka yao kasi volote yange kwa yake merci tata nzambi metuba ete emaja yai dele kubia nzambi tula ya ndiboko ani o fumu Yesu bamudu nyonso ke kuza nzambi na place yai na bangindo kumwana ya kuzota nosusa mambo emfumu mona yanti tulandi sika ntama na beto samutango ya emfumu dozo eto mula kumbwa nge mwana yai ya sakumuka tekudi ya nzambi ebeto ba eba bosa ndi ina ino so nzambi ketula diboko na maja yai mfumu mona yanti na kumbwa Yesu Masia tout le bas. Amen. Bon appétit. Allez, musique. Belo kina ya kukina. Belo dekula ya kudekula.
Pièce
Wapi mabaya biso nyingi na wapi
sanga kitoko ya propre amani misimu ya motra te de bana matani amani ti akata singa ka ofele na salon oyo foto ekolona mpe na yo Je précise.
c'est vraiment. Piste ça, tout le monde. Allez, DJ. Vive la fondation Mama Chantal au Mon ami personnel Kifwati, José Kata, Adamba.
Merci à France. Abbé Mitterrand, Bapi Muziki, Yafan. Simon,
Shabane, mukajabele kule